wa penga uri ni nga hlantswa pahla vusiku lebyi va nga ni byela ni fika ka ha ri karhi I foam bath leyi a hi lavi ku mi hlantswa pahla I mati mo hlamba lawa. Matinonyani mala kasi abatlambi vanonyani vakono amatlambi matinonyani mala ni atimi fukani titinela yina ni titsela ku ri ku fana va yena hi mungu tiva ku mufana loko a vhakeriwa swa hatlisa na ku tilina ka kona tikholi beke na to tika tinghena tiku please call taxi sukile mavati va vanonyani vo pfumala mali va tshama va kha va kombela favor na ye u komberile a ku ni n'wi tshamanyana lo n'wi xavela tidata na airtime loko munhu wa xisati a tlharihile hina hi n'wi vona hi ku ti xavela airtime u ri ni xava airtime wena ni xaveli tlachikini mi tatela no ni fasililo ni nga yiveriwa mpahla lamo biya magangisiwe ku ti xeweta swi herile maguva magangisiwe ku ti languta I ta wena tifili ngopfu kokwane ti teki vana mafondo xikanteni timawoko na kokwane wonge loko dyamburisa wu nga thona na sokuliyani ya ka KFC ya antswa hi ku borha munhu loko ti sweka rayisi malume ti sweka hi ndhawu yin'we ti sweki cornflakes manane ti chela na munyunyana randi ya ku khandziya swa ku tola swi khemula handbag mara ji hava toti randi ya ku khandziya ti lomba na jesi ka mina machisani lombisi manga tanuwa mingorila I xirami xa la tembisa jemi ta lunga moxara ka sesi amo tihayili ta vatswanda mani wayi va nga vekeli ele ya le nasi uri u lava wo sweka wanuna wena u nga mikisa concrete titotola matanda mari iloza ni jiyimisa nukuho lamaso ilamo khadi ra sasi ringelahleki swantswa jilana n'wana lamaso ilamo khadi ra sasi ringerilahli swantswa jilana n'wana tinsendeli tingoma umunye besko munye navo something soweto jikubeni mahengani akuhe njeni no ta ku nyika swa quality andzeni ka handbag ti hoxile na xivoni xa kwantamu ti tsivili na mavoko loko ti ni masaja ti ni vavisa nhlanga ka tinambara ta mina ti tsali ku khawa xiku yi hlangani kona a ni ku ni kumi munhu kasi paper 2 ya ex ya mina ti kwata xifilimi lero loko ti kwata ti nwa ti ya hi foroko mubedo wa xibedhlele ganga ra ka milamula ri pfunekela kwala tiyo biha xikandzeni mara hi leswi swa tikheve yi maninyana loko a hlangana ni tiyimberile ku sasekile lela vavasati va rhandza leswi va swi twaku ku sayina hi hemba munhu wo biha xikandza mara a saseki miri a nga pfuni nchumu ku fana na holiday yi nga ku hi mi pfivela a yi nandzini holiday
ya mgivela i wasati wa tikhefe a pini xikandzeni loko u tikhoma tiri u ti tshika loko u ti tshika dakwata tiri la hi ndlala mara wa yi ti nga tlangi loko ti suka kaya ni ti vonile ku cina xingondo le xingondo xi kumeka ka xibox ni ti vonile ku cina xingondo le xingondo xi kumeka ka xibox loko ku ve ni ti vona tipili loko nyama ku ri hava la kaya mina xeva hi khavichi na majakiti va kona vanhonyani vo saseka wena nge va voni hi kunhonyani kuloni wa nga yima u zama ku swekanyana u nga tshami u nge u le tliliniki u teka na mati u hlambanyana xikandza u hunguta mekapu yi tele ngopfu kasi swi vonile swi swa yini mi ngo ti tata mekapu mi ri xi vonini mumbe mi yo lomba ka vangava se mi tolela randzele hinkwaswo swa n'wina hinkwaswo byi yo lomba vo mhandeni hambi i mani wo ti lomba rolmo hinkwaswo byi yo lomba la ku ti sendela mali xikarhi ka nsuku ni riveza na munhu u rhandza munhu wa munhu i livhiki ya mahala yi ku yisa ku kateni mina ni nuna wa munhu ni livhiki ya mahala ni ti yisa ku kapeni ku yimanyana 2 years ni nga ti whatsapangi ta kwata n'wi mani timbaza hi private ta swi tivisa ku yini ku yi tona ti fonaku ti te ti ni rhuketela 2 private number a wu ri